Kasenge choisi menta kasnge kalai poetry guluber kalalum bat penlong ya kajingelang bat kipara seng halang narilum khasi jaintia bat garu kibadan ya kaju kajingmut bantre na kabenta kabha kamiat jong kajala kajing thmu jong kajingelang kalong banyakran bat ya mer jimut halor kimat kibakta yangi kumgitrai ri muluk bat banetrelang ban pinurlong ya kitai kimat kiseng kibaran hakatai kajingelang kikenthup ya kaseng achik progressive approach ka Garuland State Movement Committee United Achik Social Economic Justice Forum, GNC, GSM, CORP, bat HYC. Kawin na kiray balashim hagani kajingalang kalong banyetre lang banyaday kajingrung kertep ki khar bangla hari lum garo bat ban penimbyang ya ka komsu. Kani kajingalang kalong mentagasngi ha conference room jongka ICSSR guest house nehu. Nakalyang kajongi kung kasing mentagasngi layo ban lumlang ya ki para nawelam bagi para sengbalang di badan napo relung kasih berjantia kumjuru napo relung garo hagani kajing lang mentagasngi ladan ki nawelam napo ka jantia National Council ka jantia Students Movement napo relung jantia nang ilai don nawelam jong ka Confederation of Riboy People napo tem Riboy ilayo rupan don lang lingkat ki nawelam napo Garhels jong ka Achik Progressive Association nakta kinoilam jong ka Garuland State Movement Committee nakta kodom sa kuwi ka Seng United Achik Socio-Economic Forum napo William Nagar hukumjur ang kajingdan ringkat uwi niki social activist napo rilung garu i Cherian Movement ibadon rang ringkat mentasi kajingbot jong kanika jinge kenduk lang kajongi kanika por pementa nakalem jong seng ban lum ban lang iki para noilam iki para sembalang napo rilung kasih jatiap napo garu kadai banwan lang hapo kaju kami ban yamir jimut ban yakren abaide bat kibenta kibakta yangi kumki trai muluk kata nam taka jat mendriu nyautrap kajongi kasih jatiap kumjuru na benta kiparlok jongi napo garu ngiyo iya kajingma kabaap kamtambe yangi kum kita trai muluk angni apo kanika jelar jongi lembaga kata kajing ru kertet jongki beriu ki manaba nila keren ya kani nakapor sa kapor ba ngiyo i kajing rum jongki beriu ki kamtambe ni ong kita ki Bangladeshi ki barung apo kanika jelar jongi laringi pai sa po Garhels nila i ka plain belt area kata kajaka rithor apo Garhels bakini ki beriu kilas nang roy kilas nang kiu kajing punpat kajongki nakaway kapor sa kaway pat kapor tingi sothu ba kani kajingele kajongni ladang yaki tamangi yang dia po kasih janti hills lada kamdon kesur ke bami lang na po Garhels lada kamdon kawi kesur ke bami lang naki pat ba nong syong syong naki try muluk i kumba kasur dan kata kajing dawa kajongi kisu sakut tang ni po rilung kasih janti ajongi tingi kwa banlum man lang haju bat ban penmi tang kawi kesur namami itu bat ngi sotu ya kajingma ka baap yangi kung try muluk ladang yim shim kinu kila lenti ban dawa nak sorka bikin wanra ya kita ki an ya kita ki kendon ban telakam ya kani kajing ru kertap jong ki beri ki banaba kamtam ya kita ki illegal migrants lan ya kita ki illegal Bangladeshi ki balastang bandrung syakani gabi ke jongi syakani ka jelak jongi ti hakani ka jinge keren matakasni barok ki badon hapo hakani ka jinge lang kumjur ki don ki porok garu kiseng na po garu hills ki bom shimlala bandon mentakasni kila ay kataka jing pentip seni beki kloy bandon ka jinge trelang pat kan sedon ka jinge kendu hakini kisni ki banakmat bandia kendu ya ki haboi pat kapon re kawai kasut bami na kani ka jinge lang ta kisni kolong pa ngindon kata ka jinge trelang hapreng jongi ki kendon sembalang ki badon napo rilung kasih jantia bat kumjuru napo garu tidak kawai kasut ngila erai ru ban penimbyang lane ban penki imbyang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organization lane ka komsu kabangila jutreteng haki por ki bangunsyan kat beki porlok ki jongi na por rilung garu dimenta kesni ilarai ban penim lane ban penki imbyang ya ka komsu kabangin shim ya kimat ki bayadei ki bakta yangi kumi try muluk kata ya kajak menriu nyautrep kajak menriu kasih jantia makum juru ya ki porlok jongi na garu